Coba panggil Lau dulu. Semua Pak. Semua ya. Cepat sedikit bilang orang tua. Ya. Baik. 6.5 hours later. Hei, dari mana awak kan? Dari Pak. Pakai baju Pak. Iya Pak. Asmaro. Ya. Hai, bere. Ya Pak. Awak kan pertama ngecip wabeh kue ya? Anda mudah ya. Panjang mau Pak. Ya Pak, betul kok. Hai, gimana hai bulenya? Retail gimana retail? Ya retail ya aman Pak, kabar ya. Pokoknya aman. Punya program gimana Pak? Tikan dia Pak. Kah tapi tikan, dia kenang denda. Memang cina komitmen kah jadi yuru. Beres Pak, insyaAllah aman Pak. Nyo betul-betul tikan Pak. Lanjut tu. Kondi gimana nih? KPR gimana? Konsumer aman Pak. Kok aman. Nanti udah muncul DPK baru. Roji mana Roji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak. Dari mana ya kak? Rumah tu saya apa nanti presiden mana Pak? Presiden. Nyongan kak kumpul mandung. Drone selalu terakhir sabi. Boleh masalahnya. Ya ke pemerintahan gua udah Pak. Alah. Ya tapi kena peringatan banyak peringatan. Awak kele. Apa? 3 days later. Nyo rapat kan kali. Pak aja kopi. Lapung pi Pak. Oke, start work. Kastel tempat aja bah. Siapa? Jalan-jalan ke pasar Senen. Beli beras, aromanya permen. Memanglah Pak Ali, pincayang paten. Otak cerdas, gayanya keren.